Dneska si ukážeme, ako Anča zatiaľa do tabulu. Nevadí, ani to som nikde nedala, ale to tu dám na bum. Ani. Poriadne, pekne. Jo. Ešte si to namoč, aby nebola farebná. A vyžmykaj. Ja ti stopnem vodu. Aha, počkaj, takto. Mrakujan doniesol takú nálepku. Pijem zdravú vodu. No, Ani. Stopni tú vodu. No, pekne, od hora dole. Monika, nemáš to 2 eurá? Nemám. Na čo? Len tak. Už to mám stopnúť? Hej.